Helen örüs muha üs günne ata kamsabıda. Bağıha vertölötünen hıccan keten körütümügünen örüs allarat tügar böhölekten 16 kilometrde içe batıyalaq den sirtuhayitnan otton ebenöre mayındağa qarı taqsan turar. Iksalaq bıhımayga ulusbada örüs muha aharın utahımın qasca sayı keten körür. Tustaq qamığı yamunyağar utahıma ürdürtü beltediger qalağalıların söptaq sirge olororjonu evakuatsılırga barıta belemin hitinlerdiler. Бәңіттен мұспұт қаран тұрар. Уғыт кәмәйе 10 метр 6-10 метр. Күніс 12 жастағы суытканнан. Бұл прогноз тоқтуынан пока бүгіндерге бия қатымны. Бұл өлен өріспет критический туға 13 метр бейон. Спасательный аварийный отрядтар, онна техникалар, білімнер, түннері күністері тон ЕДДС, оперативный дежурныйдара түннері күністері дежурстолылар, суытканылар ауыт.